kera kabaye M23 yigaruriye ibirindiro bikuru cyane akaba n'umurwa mukuru wa Mai Mai ndetse na Wazalendo muri Karehe nyuma y'imyaka 10 yose abaturage baho bahohoterwa. Nyemerera nk'ikaze mu makuru yacu agezweho cyangwa se breaking news mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere ko dutangira amakuru yacu ku buryo burambuye, nyemerera nk'umuryango mugari wa Kivu Update twifatanye n'abanyarwandakazi n'isi yose muri rusange kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata tariki 7 aho hishwe abatutsi barenga miliyoni bazira uko bavutse, bazira uko baremwe n'Imana. Nyemerera ariko twibuke twiyubaka. Nk'ikaze mu makuru yacu arambuye. Abarwanyi ba AFC M23 kuri uyu munsi wo kuwa kane ndetse no munsi wo kuwa gatatu tariki 7 Mata habaye imirwano idasanzwe, imirwano itari yoroshye abe na gato kubera ko ni imirwano yamaze umunsi wose. Amakuru twakururaga nuko M23 yari iri kurwana bikomeye cyane mu rwego rwo kwigarura agace kari muri Karehe mu gace kitwa Tushunguti. Akaba ariho rero M23 yarwanaga na Wazalendo na Mai Mai idahwema guhotera abaturage. Yari imaze imyaka igera ku 10 yose yica abaturage muri biriya bice bya Tushunguti, ikabanyaga ibyabo byose. Ariko nanone ahangaha muri Karehe niho havaga ibitero byagabwaga ku birindiro bya M23 biri mu bindi bice byose bikikije kara gace ka Tushunguti, kubera ko nibura ahangaha niho hari ibirindiro bikomeye. Bakaba ni n'uwo murwa mukuru wa Mai Mai nyine ubwo na Wazalendo ibice bafashe. Ku munsi w'ejo ibintu byaje guhinduka, amateka yaje guhinduka. Intare za Sarambwe zatanze tombe idasanzwe cyane. Imana yabo, Imana y'amadubu, Imana y'intare yaje gukora igitangaza gikomeye cyane, kubera ko nyuma y'imirwano ejo yabaye cyaje kurangira aka gace kagiye mu maboko ya M23 nyuma yo kurwana bikomeye cyane n'imitwe ya Mai Mai na Wazalendo, n'imitwe irimo Kopako iyobowe n'umugabo wise Kiricho, umuntu ukomeye cyane wiyita General Kiricho, ufite Wazalendo yitwa Kopako. Ariko nanone barwanye n'ubundi n'abandi bitwa MCDPIN iyobowe na General Garavise Simparangira. Rero muramumva, muramuzi, mwajye mwumva makuru agiye atandukanye, haba kwica abaturage, kubahohotera, kubatwarira inka ndetse n'ibindi. Ariko sibyo byonyine, M23 n'ubundi yarwanaga n'abandi bitwa Haguma, akaba ari Wazalendo nazo zikomeye cyane, zirimo na Mai Mai zitahwemye kubangamira abaturage, zibahotera ku buryo bukomeye cyane. Uyu mujyi amakuru umamye neza nashidikanya wari umaze imyaka igera ku 10 warigaruriwe n'aba ba Mai Mai bo muri Wazalendo, kubera ko n'umundi murabizi ko Mai Mai iri muri Wazalendo nyuma y'imitwe y'iterabwoba myinshi cyane murasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yaje gukusanyirizwa hamwe muri Wazalendo, ikitwa Wazalendo, igashyirwa mu ishusho ya Wazalendo, ikagigaba ibitero ku baturage, ibahohotera ku buryo bukomeye cyane. Rero ni intsinzi yabaye nyuma y'icyumweru kirenga cyose FARDC n'abafatanyabikorwa babo Wazalendo ubwo FDLR ndetse na P5 umutwe w'iterabwoba uyobowe na Jean-Luc Habyarimana watangiye kugaba ibitero mu Minembwe, nawo wamaze kwinjira mu ntambara. Nibura bivugwa ko ufite abasirikare barenga 4,000 binjiye mu Minembwe bashaka kwica abanyamurenge, bashaka kubahohotera ku buryo bukomeye cyane ndetse no kubarimbura. Nyuma y'iki gitero rero hacaze gutanga tombe. Amakuru afatika tugeraho nuko M23 ubu ngubu ariyo iri gukontrola muri kano gace ko muri Karehe muri Tushunguti, akaba ari mu murwa mukuru wa Ziraro mu karere ka Karehe. Nyemerera twinjire mu makuru yose uko operation yagenze, hatubeve imuzi n'imuzingo kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza. Ninje mu makuru beravuga ko abarwanyi ba AFC M23 bafashe ubuyobozi bw'agace ka Tushunguti, umurwa mukuru w'itsinda rya Ziraro mu karere ka Karehe kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Mata 2026. Hari nyuma y'imirwano yabahuje n'imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FARDC.
nk'uko amakuru ahuzwa atangazwa ava mu masoko agiye atandukanye, imirwano yamaze umunsi wose hagati y'ingabo za AFC M23 ndetse na FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo irimo Kopako iyobowe n'umugaba wiyise Kirico cyangwa se General Kirico. Hari harimo MCDPIN iyobowe na General Garavise Simparingira ndetse n'indi mitwe iyobowe na Haguma. Amakuru akomeza avuga yuko imirwano yanabereye mu mihanda myinshi itandukanye, harimo Kaziba habaye imirwano ikomeye cyane, harimo Katare naho habaye imirwano itoroshye habe na gato, hariho na Kafufura. Uyu muhanda nawo wabereyeho imirwano itoroshye hagati ya Wazalendo ndetse n'abafatanyije na FARDC abarwanya M23. Muri Katanga naho habaye imirwano itoroshye habe na gato, ndetse no mu duce kwa Buraza, Ruramba, Bushege, bituma rero abaturage bagira ubwoba bwinshi cyane, ndetse bamwe bari batangiye guhunga ibice bari batuyemo. Amakuru akomeza avuga yuko nk'uko aya makuru avuga, mu masaha nimugoroba nibwo umurwa mukuru wa Ziraro waguye mu maboko ya AFC M23. Kugwa nyirubwo bishatse kuvuga yuko wigaruriwe n'abarwanyi ba AFC M23. Tushunguti yari ifite akamaro gakomeye cyane kugeza n'ubu ngubu, haba mu by'igisirikare ndetse no mu buryo bw'ikirango. Uyu mujyi wari umaze hafi imyaka igera ku 10 ubarwa nk'ikicaro gikuru cy'imitwe ya Mai Mai Wazalendo, cyane cyane ahafatiwe nk'ihuriro rikomeye rya Kirico, umwe mu bayobozi bakomeye b'imitwe yitwaje intwaro muri Karehe. Iyi ntsinzi ibaye mu gihe cy'icyumweru cyose kirenga, nk'uko twakomeje tubabwira FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bose, harimo Wazalendo, FDLR ndetse n'Abarundi ndetse n'Abatanzania ndetse n'Abaangola, bose batangije ibitero ku bice byinshi byagenzurwaga na AFC M23, haba mu bindi bice byose byo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane mu karere ka Karehe. Nk'uko tumaze iminsi tubageza amakuru yacu agiye atandukanye, urabona ko M23 ahangaha yakoze ibisa n'ibitangaza, ikaba yakuyemo aka gace ka Tushunguti muri Karehe kafatwaga nk'ibice byihariye, bituma Wazalendo zigaba ibitero mu bindi bice bya Karehe ndetse no ku bindi birindiro bya M23 muri rusange. Ubwo abaturage bo muri Tushunguti muri Ziraro bongeye kubona amahoro nyuma y'imyaka 10. Wazalendo ndetse na Mai Mai zidahwema kurya inka z'abaturage, zidahwema kubangiza, zidahwema kubarimbagura, zidahwema kubagabaho ibitero bikomeye cyane, zivuye muri bino bice bikaba biri kugenzurwa na M23. Umwuka amakuru tukurayo muri Tushunguti muri Karehe nuko abaturage bari batangiye guhunga bafite ubwoba, n'abandi bihishe mu mazu batangiye kugaruka mu nzu zabo, abandi batangira gusubukura imirimo yabo igiye itandukanye. Nyemerera amakuru yanjye y'aka kanya nyasoreza ahangaha. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri imirongo mishya mu Rwanda, kana kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe muri comment. Reka nkubwire ngo andi makuru yacu nawe utaha.